China in WHO nena thil thup then turin atm ni German magazine pakhat Der Spiegelin achuadana chuan Germany Intelligence Agency DNB 10 an chui chuadana China ram shroi tu Xi Jinping achuan WHO Director General Tedros Adhanom chu Wuhan atanga COVID-19 adar trantir khan thudik thupri turina ti ani antia an chuadana chuan January ni somni pakhata anin biakna chuan Xi Jinping chuan Tedros anena chuan henat na shik hi mishing le mishinga a in kaidar thei ti chu thupri tur le chu novel coronavirus leng mek chu khovel dap shipui leng pandemic a puang ri lo turin ange nani antia khovel in ti takzeta he shipuya boipui theina tura thu chhuwa chu WHO chuan January thatopa khana ron siam ta chawa China in ati khotlaya wang hian khovel chuan he shileng hi omjenei zoka lobele theina tur hun tha chu karli atanga karuk vel zetin hlo pha ani ti indian bi te chuan an soyani heti lai hian China ram palai te ro chuan alet ling chia chu thudikani thu an soi ve thunga China in hun taka ma ala ka wangin ramdang tan hun tha a omlain ramdang te chuan chu hun tha chu an bo pel zok mai ani an ti ve thungani Nobel Prize po lo dong to Professor Tasuku Honjo minga thudik lo the dar kha karni veliam ta khana lar chiam maya chu COVID-19 hi ama omve sa reng ni lovin China ina siamani ti kha ani a mitam takin an oya an the dar na sale ani kha amai ro chu ama Professor Honjo ngei ron trong chuakin aminga thudik lo the darani le Kyoto University ming alang telve chuan ati lungai takzet thu asayani hetianga thudik lo the dar ching te hian mi mayan tibal thei hle ani hi Canada rama researcher te chuan thulo momlem lo tak an ron soi chuak lat maya chu kholum wangin COVID-19 darzel tur ane pha don lo ti chu ani he hian mitam tak te ngai dan Donald Trump nei po in alo be sei nipui kholum huna he shileng hi aziam ve mayang ti chu aron ti choi tarai rayani University of Toronto a mithiam te chuan March thato plama tang khan khovel mun ranga COVID-19 len dan chu an lo zir chiang to a hian zir chen na hian mun sang boruak non dan te a omna mun san le niam te mi pui risel na en kol na that dan te le social distancing zom thada ni le ni lo dan ten ngonga ne dan an zir chianga researcher jinga pakhat Dr. Peter Juni chuan press release manga atu saya chuan an research team chuan he shileng hian kholum le vota danglam na soi thama nei lo ti le mun sang le niam point omzia nei lo ba ka boruak non zong in omzia tlem te chu anei ve thu atar langani chungte ai chuan school hon lo te le mi pui te en kol na konga malak na chuan omzia nei thui jok dai thu asoya hun puin thak hian he COVID-19 tripui laka hian ngonga nei lem don lo ti chu an thutluk na ani thu asoya ni heti mek la hian US President Donald Trump chuan anram economy siam thale turin anrama in khar hi pan kalpui ang te po chu hlia du viau to nia soyani a chan chu kumina in than pui ama chan tura anram economy hi atan chuan awhla lian ber tura ni wangani amada atang to khan kholum chuan he coronavirus hi ati bodon ni in alo soi to ani kha Britain lama pon Prime Minister Boris Johnson chuan meini soma hian lockdown thladul deuh dan tura puang don ni a soyani amai ro chu a minister te chuan thladul dan tur hi aladul ne viau don thu an soilo kani UK Chief Scientific Advisor Sir Patrick Vallance po in khuluma he virus hi adar chaklo deuh a be sei thu alo soi ve to bokani Iran po in lockdown an thladul atanga kar thumna ani meu chuan COVID-19 case 50% apung an nei le ta der maya Iran a hian meini ruka ringot po khan case tharasang khazali sumret panga zetan nei bel mana hemi chung vek hian mi somruk pariat an thiman bokani he thil hi an ramtan chona du omlo khop maya achan chu tuna hian an economy aziam chho thoi theina tura malakna thar kalpuyan tum chho mek laiani April ni som pakhat khan shipui ve an tlemna muna te chuan ata tolin in khar khipan thladula an control thaviawin an in ria ma se mai ni thuma tang khan ni tin mai apung thar le thur mai ani heti chung hian an ruam mandan chuan
an rama mosque te po hon bel chho zel an tuma school po zirtir tu ten syllabus te an zirzo pui man theina atan mai ni som paru ka tanga hon tran an tum mek lai ani a ma se tu na an ram din mun hian an ngai tu na ati boile ta viawani kan soi to thin angin iran ram hi China ram po na COVID-19 tur nam ha sapol an ni a an zia om wangin an in thladul hret na a an zia om lo le ta viawani hi South Africa a taxi driver pakhat chu COVID-19 veiti in thereng chunga a service tuya wangin tual tha tum thu boi or tir me kani a hepa kumsom thum pangami hi April ni somthum kha na service line COVID-19 na veilo te sani a mai ni ruka chuan a result chu hriat tir ani a positive ani ti hril ani a ma se ala service lui ta thawani ti chuan mai ni sari kha na service line chu ti din ani le a police in record an han en chuan service mi lo tur alo ni si a chuti chuan ti luina in quarantine tir ani ba kha tual tha tum thu boi or tir zui ani bokani South Africa police te chuan he driver aming tarlan lo hian tual tha tum thu boi or don ba kha National Disaster Management Act dan bo che thu boi po aur til tur thu an puangani he driver le ami phurmi pasari lai mai te chu an khopui Cape Town na quarantine na huna da ngalan ni a ama lo dor tu police le traffic department lama thokte po tesvek an ni don ani USA senator rol te chuan Washington a Chinese embassy kot tak maya kot thler chu aminga Liwain Liang Plaza tia phu an rot mau maya he hian angang takin nge China le USA in karati chet belang ti hria ta har hle mai achan chu Dr. Liwain Liang a hi China doctor he COVID-19 na len thu social media lama lo post masatu kha ani a athu post awang hian China sarkar in amana chutiang thu the dar to lo turin thutia ma sign luitir nge ani kha ti chuan Dr. Lia chuan COVID-19 chu vein February tha kha na thi pha ta nge ani senator pakhat China ngei lo tu langsar tak mai tom ko to na chuan Liwain Liang a hi engtika ma thei ngilani ngai lo na turin ma kan la don ani Dr. Lian ven ram matum henat na wanga thi na a mo phur turam embassy kota nge mai hian kan tar don ani atia he malak na hi engchen chiang nge a thlenang ti kan lo ngai ven don ania China embassy kot nge maya Liwain Liang Plaza ti hanin tar kul mai tur chuan borok chezo ka thlen arin viawani lockdown kalpui du lo tu Sweden chuan an thi puina sataviaw maya tuna hian an rammi pui tam lama tanga te in USA po in thi pui an tam to zoka tuna hian mi sangthum somli in an thi pui to a an rammi pui makladoi khat zela mi jahni somko pasari ten an thi pui ti na ani a USA chuan mi sing sari sangli jahni somthum pakwa ten thi pui to in an rammi pui makladoi khat zela mi jahni somni paruk ten an thi pui ani Sweden hian he ripui do na hi an lala pangreng viaw maya school dor le restaurant zong deuh tho hon vek ani a social distancing po sarkarin khau taka keng ko lovin mi pui te chu an mani in thunun thei turin a hril ringot ani chuming hong chu an ram mi pui tam lama tanga chuta thi pui an pung chu ani a an ram then lockdown khau zo ka kalpui ram Denmark te Norway te Finland te ain mi thire tan nei sang ta dai zo kani hetianga an kalpui chung hian UK France le Spain ai chuan mi thire tan la nei niam jok thowa amak ve khop mai amai ro chu Sweden hian an rama kumu palam COVID-19 veite chu an hlo nem hle maya USA Sweden palai phei chuan kan hlo chamna lian takani ati hialani an rama COVID-19 wanga thi mi sang thum chuang oma hian kumsom sari chung lam chu mi sang ni za sari bor lai mai an oma mi thi zinga za zela somko chu kumsom sari chunglam an ni ti na ani chu Englanda network engineer chunga thil thleng hi a huwa thala ve khop maya 5G tower ti chet chingten ama hi an lo khoi thina kan video masalama kan soi to angin khovel mun ranga 5G lo thar hian bele soi cheta tok na sakhop maya internet mangdu te ta na alomom te reng nen a lo na soi tu hretreu mayan lo thina tunruma COVID-19 lenga po hian mi then khat chuan 5G tower te hian COVID-19 rik hi boru ka athe darani an lo tile man to a hemi wang hian tower za don in bei atok to a tam tak chu an hal chhia ani hetianga 5G pe chu company pakhata thok Michael Dimtrudi po hian ami mala bei ato pha a ama sazo ka chuan Michael Aven ma nu pakhat chu loading in Aven chunga tang chuan 5G a pe chuak nia pu in tongkam chetak takina an khuma he hi atop na alani mai lawa
pon lama na tho lain papakhat chuan thinrim takin ron an khuma chumi zo chuan dim trudia maya chuan chila chak ta a chumi awang chuan dim trudia chu anina ain khung sang hala reilo te hnuwa adam lo zuya covid-19 na kai ni nge ina in hria ani hetiang hen 5G engineer le na thok tu dang te hian be an tok na sa hle a then te phei chuan tual that tu tia au khum te po an tok ani